Doomsday Theories ten kumsang ni le som pani September ni som ni le pani le ni riata khovel chianna thleng turin an soya tam tak phai chon in lungpui lian takin khovel adeng don ni in an soi ni conspiracy theories te chon in chianna ra phlak takalo thlenga chu chon in thlathum chung lakin minung zong zong ati hlum vek don ni in an thil lok ani asteroids in khovel alo sut hian atmospheric friction wanga alralin athem te bak chu laya aron tlangai meunawa spokesperson soidanin nasa hian tun hnaya asteroid emo comet emo khovel su thei tu roma hunawa om point te takte aningeyang ani ne taka chuan kan hmalam kumza tam thleng point engthil lian thamma khovel su tu tur om lo ni antini planet le thla chau hian ni an hel ko lawa lunglian pui puite vur noi gas lung noi le vur tlang hrul tak tak ta hian ni an hel kol ve rengani an pian mang poinang lo tak tak an ni hloma a then chu kar aya te ten ni line a then chu kilometer tam tak o thei khopalian ten ni a chung ta chu asteroids te ni khovel pona thil thlok then khat hau ke them chu khovel chunga an ron tlalut ve thina chung ho chu media scan te ni a then phei chuan len em awangin khovel tuam tu boruak sutlanga alral seng lovin laya anron ta thleng thina chung ho chu meteorites kan tile ta thina ni solar system in siamlai khan lung gas vaivut vur noi asteroid ta chu planet in siam turin anin hlom khom ve lo ni mase planet ang thawin ni an hel kwal ve tangat ngat mai ni asteroid zinga lian ber chu series ania aeng ber thung chu vesta ni vesta hi midlonga asteroid mu the om chuna ni asteroid dang trojan anti da chuan chu bitarina ni a hel na kong thawa ni an hel kwal ve ni kumsang ka jariat le pakhat khan asteroid mu chu masak ber kumania heng asteroid mu chu reng reng te hi aminga tan number emo pek selan ni a ani lo vek le greek ho pathian mingemo a mu chuak tuin ming a phua sak ta thina ni nitin mai hian lung noi ta chu ton tam tak khovela anon tlalu thina ni achang chun sana arsi thlok emo RCA ke mokan mu thena heng te hian khovel tuam tu boru kan ron sut chi khan an alta atira lian tak po khan lei lo thlen me chuan te tak ani ta thena ni a then te phei chu lei thleng man lovin an alral ta thena ni hetiang lung noi ron tla yang lu chuai soi te hi meteor shower kan ti bok thena ni simai khu tam jok ta chuan ni an hel kwal verenga ma se ni an hel na kong chu azaw bi khlea chu wang chu ne kan mu zen zen lo ni niron nei lai chau hian kan mu thaya a thlok na le tel tela kan mit mu tangin a tham ran le ta thina ni simai khu hian in mai sei ta kan ai chan chu ni aron nei tel tel hian a tui ve ta thina chu chu solar winin a lo chem ta vak thina gas tam tak chuakin kilometer mak ta doi lai a thuin chung gas vur le vu tui ta chu anin zar pharta chu mi zo te na mai kan lo ti ta thina ni simai khu te hian in ni an nei tel tel hian an thlok chak tel tel thina achang phai chuan darkar khata kilometer mak ta duai khat point pahni lai chak ten an thlok thina ni ni al hatak nu chuan darkar khata kem sang khat chawa chakin a thlok le ta thina hei wang hi ni rei ta ka thang bo wang wang thin ni scientist am tak ta jega chuan comet le asteroid hi aninang le a amero chu kometa chuan vur gas te hi asteroid ain atam fe zok antini exocomet anti ta chu solar system pi alam milky way galaxy uman nia exocomet system mu masak ber chu beta pictoris av star bulvela kumsang ka jakwa somred le pasaria an mu khane exocomet system som lai chu kumsang ni le som pathum khan fin fi an to bokani simai khu ta chu solar system taksa jinga min ni ve a vurina tua mup mai ni ni lo thlo nai tial tiela asata ka chuan apang tuam tu vur gas le vut noi in pol da chu an lo tuita chu solar radiation le solar winin achem chuka amayangin azam sai phei ta put mai thina ni comet ni helna kong hi athui bik hlea a then an orbit a nai ve deuh line a then ta chu kummak da doi lai te po an o thina ni short period comets anti da chu Neptune planet biom scatter di sa tangine mo Kuiper bela tangine mo a thlok kwal thina nia
longer period comets te ro chu odd cloud atanga thlok ani thungani odd cloud chu vur chu manga zam kha thlat na hmunani a chu Kuiper Belt le arsi hnai ber in kara omani comet hian in vur lung gas le veivut noi pa ani comet chuan in veivut noi vur carbon dioxide ammonia methane te pa ani ni nei taka thlok thin comet chu sun grazing comet ti ania an tuiral vek thei thin ani ni an nei zong hi kilometer makta doi tlim te chaute ani thin ani soito angin comet in ni alo nei hian apanga vur te chu a huwa alo changta chu a huzam chu koma te ania ni atanga radiation run kal chuan koma a vaivut balom te chu aron chem chuaka ti chuna chem darna chu amai kan ti ta thin ani short period comets kan ti hawen voi khat orbit hel chuanan kumzan hi velte anma mo thin ani long period comets ta chuan in kumzan hi aya tam voi khat kol chuanan an hmangani comet then khate sun grazer an tiang chi te hi chu ni an nei hian an tuiral man ta thin ani comet leril chu nucleus te ni a comet ari nucleus chu lung bol hlo noi vur tui gas khal carbon dioxide carbon monoxide methane le ammonia te ani asteroid chu solar system zinga tel ania lung le metalin asiam ania asteroid te hi comets tenen aninang leni mase asteroid chuan mai an nei velawa asteroid te hi minor planets te ania solar system hom chunga mi big te hin ni alien zol deuh da chu planetoid an ti thungani solar system pod lama minor planet omte an muchuak ve ta zela comet po anang ve thin leni minor planet then khat chu Centaurus Neptune Trojans le trans Neptunian object ania minor planet tam tak chu asteroid bela omtenen aninang ngau hle bokani asteroid hi makta doi tam takoma asteroids mo chu zinga tam zok chu Mars le Jupiter in kara asteroid bela mi anni mase orbital families tam tak an lo om vele thawa chung singa chuan khovel nei taka om asteroids po antelani asteroid mu masak ber sire sukum sanga zariat le pakhat khan giusepi plc chuan in amu chuaka planet har muwa ain ngai helani anua asteroid dang an huda sela arsi angin langma se anchet vel dana anthet hiam mai thinani ti chuan astronomer Sir William chuan asteroid ti hi ahminga aphua chuak ta ne asteroid belt chu asteroid tam tak Mars le Jupiter in kar thlok niin omzenei takin ni an hel kual verengani he belt a hian asteroid chu 1.1 atanga 1.9 million vela thlok mup renga asteroid telen song diameter chu kem khat velan ni a ate zol deuh ta phei chu makta doi tam tak anomani heng asteroid te hi gas cha tak omput mai atanga insia man ni a protoplanetary disk atang hian planetesimal sa insiama chutatang chun solar system alo piang vele ta ni apian mangin siam hun lai hian alo in siam masato Jupiter himna chuan planet then khat in siam tura hi boya wangin planet anga pum theilowin mani te in ano thlok ta ni trojan po hi tam takan oma planet le thlate angin orbit khata an thlok ani Jupiter trojan te khi alar zol big te ania asteroid bela asteroid omang hiala tamani near earth asteroid ta chu asteroids ania khovel nei taka an thlokani khovelin ni a hel kol na kong paltlang tu asteroids ta chu earth cruisers ti ania November sang hi le som paliha chut danin near earth asteroids ta chu singkhat le sangkhat zaruk lai hriat chian ania kem khat bialvel alien chin hopo zakwa tanga sangkhat lai te anomani asteroid physical in chopol dan hi ai nang lo ve thlu maya hriat chian lu tuk chu aum tam lo hlea series si chu achung ril lung nin apon lang chu vurin atuam thunga vasta chung ril chu nickel iron nin apon lang chu olivine metal nin basarin akhule thunga asteroid then khat chuan in hel kwal tu an nei ve a chu baga hel kwal tu co-orbiting binaries anti rebel piles thlate binaries ten omani scatter asteroid chung kwa omle a heng ho chu thil in suke thema tanga lo piang ni in asteroid siam tu anni asteroid sa te hian amino acid le organic compounds dang tam tak oma
chen khat chuan in khovela asteroid lot lalu te hianin nun na nei te tan chemical poimo tak tak an tlak pui ni nan ngai ni August ang hile som pakhat khan NASA meteorites azir chena report a RNA component le relate organic molecules te chu khovel pona asteroids le simai khu thloka ta khiana ti hriat ania scientist ten khovela tui masaber te chu asteroid on tlak lu pui ni in an ngai ni a meteorite chu solar system lung emo metallic body emo lian tuk lovina siamani atlang point meter som te po ani thai thina meteorites te hi asteroid te ain ante na isoka meter khatlek te pon omani chuai la tele te chu micrometeorites emo van theng reng bol hlo emo antimai thina atam zok te chu comet le asteroid themte anni darkar khata kem som ni lai chakin khovel atmosphere alo lu hian aerodynamics sa alo ta thina eng ta vak thina ni ti chon he thil leng hi meteor ti te shooting star ti te falling star ti te alo ni ta thina ni rail ta chunga meteor stom tak lot la eng puat puat ta hi meteor shower ti anni le bok thina khovela lot la lot meter khat alien te po ni se lei ron thleng thla ta chu meteorite ti anni a micrometeorites le space a vaivot leng hi kumtin ton sing khat le sanga la yatamin kan chena khovel pang hi anon suzia thuina ni tamtak alralin then khat chu alral man lavin laya anta thleng thuina chu dak chu meteorites kan ti big te khan ni meteorite zong zong deuh tho hian nickel le iron an paitel zela meteorite hi chithumin asoi thaya iron lung le sony iron stand ni stone meteorites then khata chuan gun rule sama chung chu gun rights te ni